खुलुमबाय नमस्कार আজি ভেৰগাঁও ব্লক কমিটি UPPL এখন সংবাদ মেল আয়োজন কৰিছো আৰু এই সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে আমাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজক পুনতে আমি শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আমি আজিৰ এই সংবাদ মেল আয়োজন কৰাৰ কাৰণ এটাই যে যোৱাকালি অৰ্থাৎ 9 অক্টোবৰ তাৰিখত আমাৰ ভেৰগাঁও ব্লক কমিটিৰ BPF দলে তেওঁলোকে এটা মেগা জইনিং আয়োজন কৰিছিলে আমাৰ পুৰণি ভেৰগাঁও খেলপথাৰত আৰু তাতেই তেখেতসকলৰ জইনিঙো হৈছে আৰু এই জইনিঙৰ পিছত আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমাৰ BPF দলৰ অৰ্থাৎ প্ৰাক্তন তেখেত ডেপুটি স্পিকাৰ নেলসন বড়ো ডাঙৰীয়াই তেখেতে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে কৈছে যে আমাৰ BPF দলত আমাৰ UPPL দলৰ যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকৰ এই যোগদানত অংশগ্ৰহণ কৰা বুলি পালে আৰু এই কথাটো একেবাৰে অসত্য কথা আৰু এই অসত্য কথাটো আজি আমি সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে ৰাইজক আমি ক'ব বিচাৰিছো, স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো এইটোই যে তেখেতৰ সংবাদ মেলৰ পিছতেই সুকীয়াকৈ যিসকল তাত মানে যোগদান কৰিছিলে সেই যোগদানকাৰীসকলৰ অন্তত 2-4 গৰাকীক তেখেতসকলে সংবাদ মাধ্যমে তেখেতসকলক নিজাববীয়াকৈ ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁলোকে লৈছিলে মতামত লৈছিলে আৰু সেই মতামতত তেওঁলোকে কৈছে আমি পাইছো নিউজত পাইছো যে তেওঁলোকে আগতেই পূৰ্বৰে তেওঁলোক BPFৰ সদস্য আৰু BPFৰ সদস্য যেহেতু তেওঁলোক BPFৰ সদস্য আৰু সেই BPFৰ সদস্যকে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে আকৌ যোগদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তেনে ধৰণৰ এটা নাটকীয় এটা ব্যৱস্থাৰে তেওঁলোকে যোৱাকালিৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম যোৱাকালিৰ যিটো মানে যোগদানৰ প্ৰগ্ৰাম সেই প্ৰগ্ৰামটো তেনে ধৰণে তেওঁলোকে কৰিছে তে আমি এইটো জোৰ দি ক'ব পাৰো যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সমষ্টি বুলি নহয় সারা BTRতে আমাৰ যিসকল UPPL দলৰ মানে কৰ্মীসকল আছে কাৰ্যকৰ্তাসকল আছে তেওঁলোকে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি আছে আৰু ৰাইজৰ মাজত গৈ তেওঁলোকে সুন্দৰ এটা মানে অৰ্গানাইজ কৰি আছে তে আমি এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা শুনিবলৈ পাইছো যে যোৱাকালিৰ তাৰিখত আমি BPF দলৰ যি মানে যোগদান সেই যোগদানৰ কাৰ্যসূচীক আমি প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক এটা দিবৰ কাৰণে আমি UPPL দল হেনো আমাৰ ব্লক কমিটিয়ে মানে BCDC সমূহত মানে মিটিং লৈছো বিভিন্ন ধৰণৰ এই মিটিঙৰ জৰিয়তে ৰাইজক মানে তেওঁলোকক বধা বা হকা বধা কৰাৰ কাৰণে এটা তেওঁলোকে প্ৰচেষ্টা চলোৱা বুলি আৰু তেওঁলোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি গম পাইছো আৰু এই কথাটো আমি এটা স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো আজিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যে আমি এইটো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত আমাৰ সন্মানীয় ইয়ম ডাঙৰীয়াৰ পৰিকল্পনা আৰু তেখেতৰ পৰামৰ্শ মৰ্মে যোৱাকালি 9 তাৰিখতে আমি এইটো সিদ্ধান্ত এটা লোৱা আছিলে আৰু সেই সিদ্ধান্ত লোৱা মৰ্মে আৰু যোৱাকালি আমি প্ৰতিটো BCDCতে আমি ৰাইজক লৈ এখন মানে সুন্দৰ এটা মানে কাৰ্যসূচী লৈছো আৰু এই কাৰ্যসূচীটো আছিলে আপোনাৰ মাই গভৰ্নমেন্ট আৰু মাই BCDC অৰ্থাৎ মোৰ চৰকাৰ আৰু মোৰ BCDC আৰু এই মোৰ চৰকাৰ আৰু মোৰ BCDCৰ এই যিটো কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীটো আমি সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰিছো আৰু তাত যথেষ্ট সংখ্যক আমাৰ ৰাইজে সহযোগ কৰিছে আৰু এই সহযোগ অনুষ্ঠানত বা এই সভা সমিতিত আমাৰ স্থানীয় কেন্দ্ৰীয় জিলা বা ব্লক পৰ্যায়ৰ যিসকল নেতা আছিল আৰু নেতাসকলে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে যোগদান কৰি পালে তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ মাজত বক্তব্য ৰাখিছে আৰু ৰাইজৰ লগত মত বিনিময় কৰিছে আৰু এই আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে বিশদভাৱে ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰাইছে যে আমি সকলোৱে জানো যে এই 3টা বছৰত আমাৰ এটা অভিযোগ ওলাইছে যোৱাকালি সংবাদ মেলত আমাৰ ডেপুটি স্পিকাৰ নেলসন বড়ো ডাঙৰীয়া এটা মানে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বিগত 3টা বছৰত আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যিখন চৰকাৰ পৰিচালিত হৈ আছে এই চৰকাৰখন চৰকাৰে হেনো কোনো ধৰণৰ আঁচনি আজিৰ তাৰিখলৈকে সফল ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই এইটো আমি তেখেতসকলক আমি এইটো ক'ব বিচাৰো যে আজি ৰাইজে যিখিনি সা সুবিধা পাইছে এই সা সুবিধাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি
বা আমাৰ যিসকল মানে যিবিলাক আমাৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ জৰিয়তে যিবিলাক আমাৰ ৰূপায়ণ হৈ আছে, সফল এটা ৰূপায়ণ হৈ আছে, ইয়াৰ ভিত্তিতে আমি এটা ক'ব পাৰোঁ যে ৰাইজে আজি সন্তুষ্ট হৈছে। আৰু তেখেতৰ যিটো এটা যুক্তি, এই যুক্তিটো আমি আজিৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি তেখেতক খণ্ডন কৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ আজি যিটো আমি সংবাদ মাধ্যম, এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এইটোকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিসকল UPPL দলৰ নেতা বা মানে যিসকল এই শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আছে, তেখেতসকল আজিৰ তাৰিখত আমাৰ লগতে আছে। আৰু এইটো মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ৰাইজৰ মাজত আমাৰ এতিয়াও আমাৰ সম্পৰ্ক কোনো ধৰণৰ বিঘ্নিত হোৱা নাই, আৰু ৰাইজে আমাক সকলোৱে আদৰি লৈছে। UPPL সদায় আমাৰ ৰাইজৰ লগত থাকিব আৰু ৰাইজৰ কাম কৰি যাব। গতিকে মই আজিৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে খুব বেছি এটা ডাঙৰ ক'ব বিচৰা নাই, আৰু তেখেতসকলে যিটো এটা সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে যিখিনি কথা কৈছিল, এই কথাখিনি মই আজি এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই খণ্ডন কৰিছোঁ বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আমি স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, এইটো আপুনি সোধা কথাটো সত্য, কাৰণ কালিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অলপ আগতে মই কৈছোঁ এই কথাখিনি যে এগৰাকী মানে তাত নতুনকৈ যোগদান হোৱা এগৰাকী মহিলাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কৈছে, আৰু সংবাদ মাধ্যমে তেখেতক সুধিছিলে আপুনি নতুনকৈ যোগদান কৰিছে, কোনটো দলৰ পৰা আহি পেলাই আপুনি যোগদান কৰিছে। এই কথাটো তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে মই আগতে BPF দলতে আছিলোঁ, কিন্তু মই মাজতে বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে মই পুনৰ আকৌ আহি আজি এই মানে মেগা জইনৰ জৰিয়তে মই মানে জইন কৰিছোঁ। এনেধৰণৰ কথা আমি খুব স্পষ্টভাৱে যোৱাকালিৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে এই কথাটো আমি স্পষ্ট যে তেওঁলোকৰ সদস্যকে পুনৰবাৰ জইন। दिनैनि खौरां मेल लिंनायनि जाहोना बेनो, मैया अक्ट'बरनि 9 अक्ट' बै सानखालि BPFनिफ्राय जोंनि भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बे पुरानि भेरगावनि बे गेलेग्रा फोथाराव मोनसे जयनिं प्रग्राम बिथांमोना लादोंमोननो। मेगा जयनिं होननानै बिथांमोना नाम होदोंनो। नाथाय मेगा जयनिं माखौ बुङो जोंबो मिथिया। दा जों खोनानो मोनदोंमोन गोलाव समनिफ्राय जे बेवहाय बिराद माखासे हाजार हाजार मानसि माने भेरगाव समस्तिनिफ्राय BPFआव जयनिं जागोन होननानै बिदि प्रसार खालामबाय थादोंमोन बिथांमोना। नाथाय मैया नुनो मोनबाय बिसोर जेसेबांखिनि जिरायनो थाखाय पेन्डेल बानायदोंमोन बेबो खमैबाबो 10 फुटसो खालिसो थाबावदों। बिनि बाहेरा फिल्डआवथ' मानसि गैया, गारिया खिन्थु जथेस्थ' दङ। दा बेयाव जों सानबाय बेयाव पेन्डेलावथ' जिरायनाया खोब हाइस दङब्ला 1700-1700सो मानसि दङ आरो बेवहाय गासैजोंसो। ओमफ्राय बेवहाय गासै बिथांमोना 2000निबो बारा जयनिं होगोन होननानै बा जयनिं जागोन होनना प्रसार खालामदों। नाथाय बिथांमोननि साननाय बायदि जायाखिसै। मानो होनना बुङोब्ला दिनैनि तारिखाव बयबो मिथिबाय, बयबो बुजिखाबाय जे आगोलनि सोरखारा माबायदि मावलांदों, माबायदि मावलाङाखै, आरो दानि सोरखारा माबायदि मावबाय थादों, बेखौ रायजो राजा बयबो बुजिदों। जायनि जाहोनाव मैया बिथांमोना बिनि फिननायखौ मोनदों। बेखौथ' जोंनिफ्राय होनाय जायाखै, रायजो राजायानो होदों। बिथांमोना ओरैबायदि गारि रानथिंना हरदों जेथिं मिथिंनो, नाथाय गारिया खालि खालि फैफिननांदों। फैनानै गारिया बे फिल्डआव लांदां लांदां, गारियासो बारा मानसिया खम। आरो बिदिनो अनेक गामियाव गारि थिनहरदोंमोन, लांदां लांदाङैनो गिदिंबोफिननांदों। बेयावथ' जों रावखौबो बादा होआखै, गोसोबायदि सोर थांनो थांनो हागोन, जोंबोथ' रावखौबो लाखिनो हाया। खिन्थु बिथांमोना बेवहाय माखासे खोथा बुंदों, सोरबाया बुंदों 1500 जननिबो बारा जयनिं जादों होननानै। बियो नंखाय। आरो ओमफ्राय बिथांमोना मैया गोबां बाथ्रा बुंदोंनो, जोंनो गोबां जायगाथिं अमा बुथारनानै बोरमा बेदर जाहोदोंनो, अमा बेदर जाहोदोंनो, खाना जाहोनानै मानसिफोरखौ लाखिदोंनो। सोरनियावबा सोङोबा मिथिगोन, नोंथांमोनाथ' गिदिंबाय थाखायो, जों बोरमा जादोंना अमा जाहोदों, रावखौबोथ' जों बिदि खालामाखै। नंगौ, जोंहाबो मैया प्रग्राम दङमोन मोनफ्रोमबो VCDCआव, माइ गभर्नमेन्ट, माइ VCDC, आंनिनो सोरखार, आंनिनो VCDC, बे हाबाफारिखौ मैया लादोंमोन। आरो हाबाफारिया जोंहा मैयाल' नङा, गोलाव समनिफ्राय जोङो सानफ्रोमबो हाबाफारि लाबोगासिनो दं। आरो बे सिजिल लाबोनाय बायदियै मैया ग्रोब जादों। बेखौनो बिथांमोना जोंखौ सुबिदा लानानै माने होबथानो थाखाय माखासे कौशल खालामदों होननानै जोंनि सिगाङाव बुंदों। नाथाय बेखौथ' रायजो राजाया बुजिबाय, आं गोलाव बुंनांगौ दं होननानै सानाखै। बेनिफ्राय मोनाबिलियाव जों नुबाय बिथांमोननि मानसिफोराथ' चुपचाप खारखोमाजोबनाय, सोरबा सोरबा फेनानै जने बने गिदिंलाबायनायखौ जों लोगो मोनदों। माने टेनसन जादों, जेराव जेरैबायदि मानसिखौ बिथांमोना जयनिं होगोन होननानै सानदोंमोन, बिथांमोना जयनिं होनो हायाखिसै।
दिनै जों बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनि भेरगाव समस्तियाव बिपिएफनि मावथिफ्रा एकदम आसि बिजौआव साननो हानाय बायदि जानानै थाहैबाय आरो बारा बेयाव माने बिपिएफनि मावथि गैलिया बांसिनानो दिनै जोंनि इउपिपिएल आफादजोंनो थानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो ओंखारबोगासिनो दङ जोंहा बेवहाय फोथायनाय दङ मोनसे खोथा जोंनि आगोलनि डिपुटि स्पिकार बिथां मानगोनां नेर्सोन बर' बिथाङा मैया बेवहाय भाषणावहाय बुंदों जे माने जोंनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा ना बेदर जाहो जाहो मानसिफोरखौ होबथाजोबदों लाखिजोबदों होननानै बिथाङाबो बुंदों नाथाय बेयो नंखाय सैथोखौ बुंनांगौ सैथोजों जुदि थाङोब्ला सानफ्रोमबो जै जायो नंखायजों थाङोब्ला मालाबाबो जै जाया बेनिखायनो आं बुंदों बिथांमोना जेसेबांखिनि मैया जुइनिंनि थाखाय लाबोदों बिथांमोननिनो मेम्बारखा आरो नोंथांमोननो जुदि फोरमान नांगौब्ला जोंनियाव निउसावबो बिथांमोननि जुइन जाग्राफोरनि बुंनायानो जोंनाव दङ सासे सानै नङा प्राय माने 10-15 जनसो बिथांमोनानो बुंखादों जे आं आगोलनिफ्राय बिपिएफआवनो दङ गेजेराव जोंनि जेबो पावार गैयैखाय जों जिरायथ'नानै दंमोन आरो दिनै जों जुइन जाफिनदोंमोन बेबायदि गोजा साफ्रोमबो गावसोरनि मानसिफोरासो बेवहाय जुइन जादों जोंनिफ्राय गोदानै लाबोनायखाय बरन्स गावसोरनि थाखानाय बिपिएफनि माखासे सुबुंफोरा मैया जोंजोंसो जुइन जाबावबाय एक्स चेयारमेन जाबांगाव बुथारनिनो जेराव मिटिं लादों बिनिनो एक्स चेयारमेन लगरन्जन राभा बिथाङाबो बिथांमोनजों लोगोसे मैया जोंजों 10-12 जनसो बे बिसोरनि जुइनिं लानाय खाथियावनो जुइन जाबावदों आरो मैया जोंनि 14टा भिसिडिसिनि भितराव 10टासो भिसिडिसियावनो मोनफ्रोमबो भिसिडिसियाव 20 जन 25 जन करि जोंनियावहाय जुइन जादों नाथाय जों फोसावाखै मिडियायाव जों फोसावाखै जायखिजाया फैबाय थानाय समाव जोंनि इउपिपिएलनिनो सरकारा फैफिनगोन बेयाव खुनु 1 इन्सिबो साननो गोनां गैया आरो बिथांमोना माखासे भुवा बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ जे माने दाख्लै ओरैबायदि खालामदों बिथांमोना जे गाबोननि मिटिंआव थाङोब्ला जोङो रेशन कार्डखौ नखानायैनो बानायना होनो हागोन बिनि सप्तासेनि उनावनो अरुणोदय आसनिखौ जों सोना होनो हागोन बिनि 10 दिननि उनावनो जोङो पिएमएवाइजि न'खौ होनो हागोन बेबायदि होननानै बिथांमोना भुवा मोनसे फर्म लायै लायै न'खर न'खर हाबनानै जोंनि मानसिफोरखौ नंखाय बाखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै फोसावलाबायदों इउपिपिएलआ जेबो होनो हाया नोंसोर जुदि गाबोन जुइनिंआव थाङोबा बै सानखालि जुइनिंआव थाङोब्ला जों नोंथांमोननि न'खौ नखानायैनो खालामना होगोन नखानायैनो अरुणोदय आसनिखौ बानायना होनाय जागोन नखानायैनो जों रेशन कार्डखौ बानायना होनाय जागोन होननानै बिथांमोना न'खर न'खर हाबनानै फर्म लाबथिंनानै रानथिनानै नाम लिरनानै लाना फैदों बेबायदि खालामनानै बिथांमोना लिंदोंमोन थेवब्लाबो मानसिफोरा फैयाखिसै मैया साफा सानै फैदों गावसोरजों थाखानाया फैदों मोनसे भिसिडिसिनिफ्राय बिथांमोननियाव हाइस्ट फैदोंबा 28 जन 30 जन करि मोनसे भिसिडिसिनिफ्राय फैदों किन्तु जोंनि भेरगाव समस्तिनिफ्राय बारा मानसि जायगा हाइस्ट जादोंबा 400-500 जनसो जोंनि समस्तिनिफ्राय जादों आरो बाखिखौना बबेनिफ्राय थिखांना लाना फैदों बेखौ जों मिथिया खाथि खाथि बेलेग बेलेग समस्तिनि दोङो लाना फैदों जानो हागौ बाक्साथिंनिफ्रायबो गारि फैदों बेनिफ्राय लाना फैदों जानो हागौ जोंथ' लिडारफोरखौ मोजांखौनो सिनायाखै मैया बेखौनो जोंहा जेबो साननांगौ गैया आरो दिनै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव आरो जोंनि भेरगाव समस्तिनि दावबैसा बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै जोंनि भेरगाव समस्तिया मोजाङैनो दङ रायजो राजानि थाखाय गोबां सिन्था खालामनानै आसनिफोरखौ लागासिनो दङ बेखौ मावनायाव जथेस्थ'खिनि टाइम नांगौ बेखौ